Musa majo ko nya kase ni den se ense ma dia kase e wo my Ghana na me ba bi edi ekuho edi amamo fa mo chomo subscribe channel na mo share videos no across all the social media platforms so efa e ma say and we are live on YouTube and then some media no shit anu de papa but the foundation en number no and the dash me so de bia me kasa tremo a me se enkasa yes kasa me se and I will go through any bibia any issues about spiritual bibia or prophecy about when they be interview o ka se wo do wa kosem e ba me any pain what na se ye bi e nsem na di to apaso na ya ko se ne obi nya wo ntia se ni wo mu se etini enya answers for you to solve your problem and obi di na sem about the two asema de na two na na lati no ko ni ti enka enti na no nya aye ona mo sapon e mo fi he ni ba ba twetwe ko ni ni wo di ni abran se bi na ni se ambe so oni ababa yo bi aware for 1 year omo ba be ware no obi sa ni se anye bi ya madam o ba o si de bi be me na mini ba e wo mo na abran se no ko se e on wan chunchu ada bi ka che so ma se ababa awe we e wo ba o si o me bi sa no so ni ba na be ma na sa na te ko abai wa no fie ko bi sa na ni be chiama ware na ba because so onye tue bibia awie we wa ko mo si ko mo ko bibia mo ni o si o abrantie me ka cho say me ni bana de me wo ye na pala no afiri no so ke no mu so abrambo so e bo brana e ko mo ani ya be me da sorry ye munya 1 year dia onu anu tutu mu ncho ni ni abe ma be ka che me say ababa wa no wo ba na ne ba no bo ko ni ni o ti ase be ma ne so sita ma o mo kwafo wa ni ma me ka chire ababa wa no se me ti se o wo ba me ma wo ba no agya wo ke se be me o si onye dey se na ne ma me e ka e to no akoko find it out e no da be tu ni ti yen so bu na se e ma no yen to bi e ma den na woni Mr. Sapon yodo mo akwa advantage ti mi so e da wase Mr. Sapon na wo yes wo tire wo ne de e ne de unim shine ni se ne ye ayet won say me ka chiro say first one na ye first second we da I know double I say shine na wa ha eno na Peter Tosh ball you say it's like a crystal ball. That's right. And yes, say crystal balls. And I'm tonight. Mr. Saponi. Oh, you too. Pabo Mammy. Wait, oh, what about to go see Ama? Matimidas. Yes. And you are some that I pass so I said, you know, you have a one in the trade. Near the 8 a country baby, a brand say. Nedu semone na mane semo dia betu ye ni mattention tv de ye ka se wo ko how dim ana se bibia na wa ye de be no waka ni ehu ni e ko so na wo de wasem so abre ni atena se ye ni panfo ahwehwe ho komo amanti na na meto mensa e frɛ wo se abante no onye de me da wase asem we no akwese bese ni koni ahaban tase no obanyansafo mu abrante no asem ne nya ye den aba obana nka no kran de ankyere no penifo se odo no de ne ho akwa de akodim ensan kan mu no metumi mu se Mr. Sapon so program on abom panyi se sankofa ho ye de be nchi nti se wo afi na wo sankofa aba abrante ne kan bibi e kan ho e hono ma fa nkan ho se me de kan ho e bia na obi e go through eno o se o discuss we fie kura na aduane na ya on se de ne di e wo fie into on monitor it was called the objective be 2000 no endru week na ge na ka say scanner e de ben 2000 yen yes 2000 yen 20 million kind to sika no 20 million 2000 Ghana cedis yes ahun kire mremu yes aye kufa do Ghana yeah 2000 or the two wa okay aba one year penes kana sa 2 weeks kwampo do next kana sa enti tama asemwe ebe boss no e na o se ene ne be yese ene mi sika o de kohwe ne ba no ana se ebia na oni abrante ba akon eguso na ebi o blackmail because girl no onya even 25 onya im te so ya akwala na abrante ne was saying abrante no 30 something years ene o ware no okay enti I to say bia nipa no ne we na unza be ya boy we bi nyewe ene wonya ba bia kohwe na okru we bi dia ene me de no betete wa bra bo ma bi ka front sana abrante ne so eye na adwen enti Mr. Sapon fireman ne ko ye he asem so nya asem abrante no ana maka ne se odon de ho akwa de akodim makumo oh
luma ne boss anu no abrante no ho akodi mu mo e che se o ebi a aware no behwe no o resin kankran abrante se ne awo kire kakra we de e woni nsem e na ewiase so no osikani na e de enante enti ebi o wari o hwe na fufuo duduo sika oyi wase wakakroti na de busua eje no sabi ebetumi ato asase ena ebusua no so anka ne kura nya de ankyira brante no abayu aron so a abrante ne do akohye ne mu no so wehunya nsa sabi wehunya nsa anka hu se se na brante edo mi mamenka nie ewo mu ye de enkyire no hwe ewiase ukwafuom na tutu amana na kansem egu amana kata so a wa bedu fie no na asam na be de da bontin asam ni bedi wani France na sa enti abayo na nabusuafo na aye mistake what you say o ma mistake pa say montiu anje because aye nipa abantie na ababa na Christian de be bia awo no be de on be wo enti ade no nka nche say oh bema ampa me wo akwala ewo na akwala no kura no me kwa na me de me hwe no o ma me nchen o me sister nchen o me butu ni bi de enchen eno sa no bema no so be nya different adwen ewo nti say okay fine enough ade na onkofo akwala no me de metena ye nchen na we wusi akwala no wuye na o ye de o wuye eho no kura no wo twa ntro nyame anim mi nim se awanom omukọ asori dem na omukọ ware ana se bia ye ko gina AMB ana assembly bi ne ko san ho omukọ asori dem nti okọ oba no ade atwa ntro ewo nyame de anim ena ware so ansa na ware giant so beba no ukwa ese tisa dwamabo ede abem won de omo de achichire ye no de omo de achichire aware no no ye ti se dwamabo ede na dwamabo no kura be mu asa wo pa wo yere a osanfa wade na yanka se so oba nka no kura nkyere wa ja no enka se no so omo ye de omo di chem won ntiwe akwa se be ma no de ne kon akwahye ahomam ama no obafom a obesi fom o yeso otwini mu a ebeso ne mane dunya ba wati ase nje se be ma no me de je me ka che ne pa ne se on fro ba no won se esi ananche na nipa ye de ewu odwin ho pa oda ontumi ye de na because obehu ena on fro ba no so en question no ono be ma na enkrofo na investigation ena ehu ena be ma na de ate se ka me amtie ya miti so apai me fa na ka se ma me nia mehu nie because ono na ye ne ba me wa ka je se wawu enti wetie oba no so enum ade asem se wentie oba nenum asem a mate yemfa anya asem yes na so mpa ahafo any etifo me pa mo show mo ko se na mo subscribe to the channel for me bibia nse mo se na me na efitu wo ha ye no mo tena se na bringe nse mo na ye mu ye ko na etu afo se ye efi mi twa me mo abana me ba ye de ko mo bi nsa e de to se Some of our edible attention TV sending common sending
any honorable son to make them. Hey, honorable sapon. Yeah, me. Or it is all the cancer when one day, yeah, well, so they will know from how they are saying, but what's I see and a fair little matter, Jimmy, one year, hey, Miss Muna, yeah, and some sample honorable change. Honorable. Yeah, some more. Now, honorable me bow into Obamano, Jai or banana. Obamano, well, and a medical akase. Say, Ukopiti, say, Ukoja Obana, a problem. Untienfi Obana no. Emma and confirming will say, oh, Ampa, Mira, my mistake, Miwakwala, Minyakwala. What must I say? There, yes, you fool. Or bass on him, not so on him, or dear, can't. Months in the bed, so none in the die. Ye fool him, and to say bunch a book of food. Ever bastard. And to say, Neba, well, and about what to say, or bar. Freno, pinch hair. Wow, pinch hair, and near brofo, pinch hair, pimbeno, pinch hair, pinch hair, and ass hair. Well, Miss Anna, obey my to papa, sir, and a mikukra, my sister, some rubber, and some miniba. What thing a band, dear? No, but as a lady, yes. And no bet to me dinaso, and they take action. What I say? Say our jayo, say our jayo, maybe they are coming qua, oh, miss an answer. Because Muwari was sorry. Uko fre software shower and so say software, me power chow, me jawari, some of them say, didn't know jawari. So what I say? And software, me catch me say, oh, niba, no, we are not a crania dear, if you. What I say? And the aquan film fine. Obiata as a crana day. Efim. Now, me my investigation was a crano, and film ye. Into me, Jaware. Some maybe some premier say, what we saw about. What I say? So from maybe South say, what we saw about. And now walk or bad papa now, or the Obania again. A shell, son, or bisano. So, Miss Anna, son, your money now. To me, and Nason Castle again. Ujano. Secondly, in our father, youngest now, but now, made them from say a swording for team for no, a BBC 28 for no, only a swording united. Sister, I'll make my drewa, bones him. A white or say a black, a blacker or say a blue, HSA. According to Nia Beman Diabano. Oni obiawo one ese bisa say sa be mana one ne we no one ne ntem etisen because be mana sika 2000 Ghana cedis etitete no ekofo Rollins time 20 million we dey make a million because in wedding 20 million. We says Canada, eto eni na watch na asa akwala enim anya bia no otwesika esika po orebo se na yedin enti we twesika no de awe enti girl no ese otumi eden etumi che youngest abana se no wo se be ma no wosika no enti ofoso ye de edi na chi se ne papa mu a ene enye odo na odo be ma no so odo be ma ne pa and the beginning no be ma ne question say hey yesi oba na kura de we he o ampa because na for no be there obe ware o because be ma ne oba ba ko so ka kire girl na answer no ware anka ne kwa asi oba mesum oba de bom ide ba ware ase enkware na he unu aniwe ye ko yanim be se wo waka se wo de oba na wu be ma ono do ba no ono aka che o se me oba ye ka sem se oba edo be ma oba ntumi do be ma o ma me oti we so ka so o do ukuru anato boyfriend na eni ho
Bible baby I enjoy say oba ndo bema o se bema na do oba bema be do oba bema oba bebu bema ne bema ye den addo oba no nti oba untumi ndo bema e ma ne yeye esi oba udi boye de e ma ukuru na ukuru edi odo ye den ehia o. What do I say? Fine. Why? Send a mission no. Obano omu bema no. Young lady no. Omu bema no. So obu bema ni pa. Yeah, lawyer for them say amendment. Amendment. Or say oh yeah amendment. Omana junior den. Fast. Say when you say bema no enya bibisa no ntempana wa me ne ho ababonti abekam ke mo de mo style so o do 75 bema timu se wa onim last no ya dwene be ya to se yi se mema de sebi o ma ese nkwala o yen ya dwene ase nkwala ena mo so ma dwene ase tete watch echim be bia bakoto ntese enye echim tete watch no ukọ me na ekua manan mi pom ukọ no hwa NAANA if you upon say wewu wo watch no e stop a ajodo nsa akoka echima sa na madwin e de na madwin no a stop uchibu akran sa ye den akanya no ho enti anka so ye amendment no ho e ka cheni kunu say mira unna kompemu a wadojo no wado so no so young girl asabi wabu be man no sa oye no goso adu 99 o han ani no no that tunani odi tunani mo a because be man do ba no odi tunani ka say mere odi ade sie no but we dey masom and the sabe te dia kofa akra na den ebra na me nso me kofa me den ya den emra nyen kan bom nyen hwa mofra no na esase enumude united youngest abai from enumude united yeah. I know the babro from my kind of because I start to come bro for you. Enude is Mouth Street United. Mouth Street Enude. Okay. Mouth Street United. Okay. Enude United. Bibi etwemu a. Awope. Enti utwe na se ohwe kra youngest be abara omafu na aye kapu. Ni di omonim ana doing domi. Sir? Spaghetti. Thank you. Omodi akokoto so. Unim. Ofra gana ni ba sa uni ni pia na je no afa na obeye bill e di amount me ma me ni papa wo fie. Thank you me nua ba wo ho sa ti ne o di ama me kofi a meji park ni bia sa en no di hu obe ma no ho ama wan kan kra ya de antre no because be ma ni show yes and o tiri ni se ma ne kan busia fo. What is money to Mr. Cockroach about friend for sika anya hwe. That's right. En be ma ni je kire no se sika ho money day money shrine. What does it? No be problem. One no be problem. Enu ni me moto. So what does it? And nobody catch the bush for say, hey. What day? Kwame ata me ne wo ne de. Say me Jimmy here. Hey, Kwame ata get away. We de owo bi kwesi twum. E hye ne to blog. Cashman, kashuto. That's right. Wow. And okote ye den. E tele no. And na be man nso hu say be ko no ba na kra kokko kakra. Kokko. Yes. Udum light cry. Uhuni life. What I say? I no Canada for ten say bosso man nka bibi. Okay. So what I say? I no so dey e the boss man no. Aboso aba. Sa. Enti afa na obetu say ya o te ho penten kwa. Enkwala na aba no. O maso odin. Asode na wo. Enti mi de kamin kwa ohu oba na busianfo de papa omisa oba no answer we take any decisions. Okay, Mr. Sapon. Yes dear. Now with this so when him say be man kra no obetimi afamu ewu na oba na eku be man slowly na okunu no ewo ho eye under question mark e kire say odwin asem no ho omisa no ye enti okokete so a otumi ye de enda
ene sakwa no o ba fia asa bonsam ejina gate ano nti u dwane so ta say so obisa oba na obisa oba ne say hey me yere say a oba be fi ni pemu ai den eyina no but when bisa no a oba dwen ho saa am oba gone too soon oba kona 40 years gone too soon or from ban ho what I say enti when bisa ne dia oba no so be hu say me kunate no bisa me send because of sika it's not otale wono and I'll help you visit your great grandmothers and fathers in the Asamado. With this no honorable oba no ontime ne nabusuafo nya ba hokwa nya abranti influo send maka no e na enya odo wo hwe ma oba no ndo be ma no e na maka kire o say because odo ne pan de anka ontime nje sai sai ni bere bi no e ma no bebre na ni bere o ma fa oh maka kire o say one kwa na ta na wo ye e na oba ne tete bi se kwa mi ata e ho nye tro mo tro so o tro kwa na to an wo se toa e de gran bibia ya de bibia ma e na ma se kwesi twum kwesi twum ya de e wo sika bet me ndo kwesi twum asem ni na anu no me ndo kwesi twum because onya ko ka kwesi twum say me wo ba on ware me oba do e fa say kwa mi ata nkwasi din kwa mi ata bofu din bia ya de entale ho won be me se be ko na bia o de Johnson Francis de ben na ze boy say Williams Richmond oh Richmond ayo mo kan say Richie and youngest that was Okuma on din was there Nana honey babes there's somebody babes na saka we say babes obedum bie what see e wona msa be man na eno no oya say wa yo oto taba ntani so mutimi kure de no mo massage wa beti no abeti ene de ye ema moja no efuru ene de ye ene meka che be ma bia wo ho nya young girl amane massage na moja na de efuru but when in this case no obano eye wicked yeah obano wicked because of ohwe be ma ni sika ene je pade oyede owo mema so de hu ma ene de omko baby aye se de omko oba wo do no he we see that trend the cry because wo do ni na aye den akoru anu wo de na we me dan yo we ka we me ka ko me na je se obe ma no waju ni baby aye shallow kakra do na ma waju na den aye shallow abafom ona wo se abafom pamocho mo comment no embra energy me dey we ehu hia me papa na natil AK ehu hia me because enkofo bebre komu untimi kon so so be ma na do ho na to se na misasa pon kan no ato na nanom e won se dey fan hwe mu fabra na attention TV na se ni me se be se mu no so me ne sa e be bo me na me fa ne sa e be bo me University Foundation pin number no any dash pin so pin number no na won ni eni komo fa e janka ho e mu PSA na natil AK ni so etime de when dey me say of okay say yeah fire net say of fire asem ne ba ha obema odi enye da obe fire oba odi enye da obe fire obe mu hu no kure bia no odi eye ya very hard but hu no kure no edu bedu woni ene bo she asase so unye mistake ewo wa brabo misa akọ ona wuro ana wo sapon yes bi ni aba ene ye ko ye nimu ide ensem no ano ohye so yenya kwaje abeto ye pona no de na wo se yetimi eso ye bedwudwam ne kura wom no ese ye de ye de to because ankoye wo no akoye onua no saa de beto abeto ye de abeto and akoye bi say the squatting on your duality don't cross fire that's right what you say atente o she wo to a ye treasure the squatting on your duality don't cross fire so then I saw to a best show. Thank you. Okay. Wow. Be man asem no. Me ya. Fa bi nso enya me ya. Ah. Adetina fa bi fa bi enya ya. Hey, me you say me dia abato mo say happy yourself. Happy yourself. Udu ofa. Obemo wa wu. Premature day. Young girl, the be ya say wa wu na ko na egusi say. Not damn paso. Oh. Na yetunya woni mo fa won twimi nya on fa mi nko na oba no obi a da young boy bi a da so no titi ni nsem o titi ni nsem je say enanyimre
me do be yo ene nwumre me do be yo na wo ye den eda wo foolish oba na busua no mo bo abema na no mo amo abema oba na busua no eye awudifo to the 1000 degrees eche se hwe nyankopon ebo wiase no nipa bu odi nbedu abusua mu a won oye abusua ni na eboafo ena obaye akochia kwame ata ene ne wo ye kwame ata eni tro ena kwesitum abenya no ehye ho etare to agoji ne to ba kwa de achia enti obisa se abaye no ewo akwara no mumpe mu nka ne kwa de enche no because okanya be man nakasa minsu mo ba what I say minsu ye de mo ba ni bi there's no problem but one can because of musu oba fio no hey be man ni oba atwempena okofia definitely ebi wo ho a oba de onkontafo oba session what I say oba session mi ke kura bi akontase kan kura no sika otua fo akontase kan anya asem keto a enti ebusafo no anya be man no mwa Oma anya ne papa. Oma dinewu. Ne senka yom dia be me wo so jai ababa wa you because odo de aba sesi eni de ona bo ebe ne ya obedi hu abo nya na fofo a wo ye ne se na se busua mu mienu nyina ma di maboro oba di maboro abusua so di maboro na nya dey mame akutukubo which is boxing akutuku de ebo ya obaku bi a ye bo se technical knockout ebo to pam sa nti me technical knockout am sem na we man say on fro ba no o fro ba na o san mame wo ba me odinaya ene technical knockout so that form kim OWUSU a otumi man another technical knockout when ni kura de ankyere me odo amede do no o ma ne kura de an de ambem sa na bia ni jaba de ko se me ko be bia ba twase mo ba mo bia ba de abefa bi so baka so unhu ye you get me right yeah I'm good yes ma o muti sa bebre na o mu ntwa mu kunu mu ni utimi de asem kase se ehinta ukuna utimi ntwa ukunu ni o twa de dida twa no be twa ne de nyese wa wo se me ka twa de anje se sabi ubetimi afa ukunu oh misi wa de o twa ne de dida ha be man on traffic yes so a very busy person thank you kwame ata atopa mu yesi kwame ata na topa mu ye den eshi esi be man because we kwano kwame ata a young guy sa 2000 or the two no me betuma mu se oba na ida se oma na bucha kakra na de aka no or the dimiliki no be man for because on traffic be man nye obi a o traffic one enti oba na eni odo mano sikado na o mano oni tema e mano so wotima ma na nko be ka no kra de a kire no Mr. Sabo na bo so kodrum menya messages on nkrofo ama me private messages okay mami enridi enfa ema netine ekoso Sarah from Kaswa will say the lady is ungrateful. And Michael from Ablekuma will say, if it were to be me, the girl no I will succumb very, very early in the morning. Dawn. I say, Mr. Sapon, honorable, God bless you for your words. Mr. Sapon, more fire. That's all. Mr. Sapon hits the nails and let's go. You are hitting it. That's all. Michael from Ablekuma, you are doing a great job with Mr. Sapon. Abigail from Kaswa, Mr. Sapon, it seems you are saying the thing, but you are beating around the bush. Okay. Abigail, oyebi. Abigail na okasa no oyebi. Abigail yebi o. No, ona
na boss o say I say asem no all come but I say ufra ne ntoma I say get na anya ade enti ono na I say wo keka but ho say mpese o kasa unjai no we ya we say unjai Dabio sir Mr. Sapon ka ba ko Richard or say Mr. Sapon honorable I like your words I like the way you are talking but if the guy to be your son would you allow him to stay in the marriage now or and medical idea aka no won say yes baby obi be sew akodu no untumi yi wanu nkwa idea enkodu ho na me ka say be man idea embisa oba no what dem che na say ye kokko dey see evidence when your evidence no ono a asem efa no ho no ummisa ne ye it is alleged yes sir on to court be prove say we are guilty and I say we innocent enti the man akohunu it is alleged omisa be man ye omisa ba ne ye enti bisa no obisa na ene na maka no technical knockout. Mr. Sapon, last message. BOAKYE from OWUSU. We will say, I got married to my wife when I was at UK for 3 years. When I came back, the same story that we are saying here, my wife was having 2 sons, but she didn't tell me. After I find out, I became very, very sick. If it were not to be God, I lost my heart. OBINIM, so Nima. I have a notch for King David, and I know the boy. Thank you, Papa. But show here. Show here more. I have a notch for Minton graphic and two no be made. And make me and baby Genesis and Revelation, mammy. I want to be the Bible, baby, I'm then Deuteronomy, a Deuteronomy. Yes. Yes. Yes, we are in here. Auntie, Bama ne dear. You are no. When Bishop Obano, Naso Kojani straight. One. Abana Bushafo be fremu asem e de atono se akora na mo ka se e ye Obana ba na nye ne ba. Sasa so okudio. Me mama show so am wo hwe if you know. Me producer ama me signal semetam areas na sana honorable Sapon ebe sorry no asema e wo se mbisa na sana yama yemuso honorable yes dear e wo se okọ aware is it both oba na oba mani na wo se ye check up background check up answer na yakọ aware mu ana piao wo se ba kan 3 times tete no o ware a bema obusiafo na kwa investigation kwa hwe oba akra de e ba on akaje say yakwa anti magiba we ne hojo oye say nti ye de e ma aware nasu na modern Ghana modern world social media yi so ne ye ware ye nye background check bia enti amane ne ba e ba sa netina na ye yo se wo bu pipe sa se nsuo to na eyira fawo wada alajo ni ho nsuo yiri fa no wo de mo se so na de about them na otitani sa se wo ye background check me oba kwa me no twempra me to ye background check o empatwini mo empatwini mo se na FADA for eremu na me na ewie club na me ye background check e fa ho se wo bo ada se ni boy enya sa ware awada se de background check na do suko sa oba bi ho adunu suma be de ebesie oba wa so for be na di a it's up to you me am come asem say 60-40 so de be ma na mfa ma no me 60-40 no me be ma no kwa 60 oba no kwa 40 enti wudi nkwasasem awara na se a enfam ho sa madwunwa ni ho enti from there happy yourself enjoy yourself and move on with life if not you die. Mr. Sapon, yes. Attention TV, I say it yes afro. Simida wasiba. Oba no ni BEDU. Simida wasi. Kana for ayemwa mo de hye mo PSC. Na natil AKA fire lady. Maka chem si de bia insem say na me de ebebro.
number na e dash screen na se fa number no se who go through anything e bi abrabo mu se e bona spiritual me na asafo be sin konya ani abobo mu se no e bi bibi na wo abrabo e opese wuja menye titirifo wa so ona bo sapon na me na aba betwetwe nkomo na wo hu e bi a wo de wasem no e be ko e bi a relationship ensem o twempuna opese wale obabi opese ohu ni suban obetimi abe han ye be tete oba ne kora e de amoni aye se adwuma no ye mu odin ne ekete kama ni ba bi obeko bia se adwuma o market oni edi na chi no ko hu so bi di na chi ni edi information ni na aba beto bobo no hu ye ko e fa oba no anase obema no maka mo da se ne Sunday share at TV so